Pozdrav ljudi, danas ću da vam pokažem kako da napravite ovo. Znači, imate na primjer neku vašu stranicu, od ovdje ja sam samo napravio, bez veze stavio H1 i neki tekst u paragraf. Ali imate tu neku stranicu, nije bitno, imate navigaciju, imate dugme. Sad imate ovu lepu animaciju na dugmetu. I kad stisnete, pojavi vam se ovaj sidebar. I onda ovo su sve linkovi i vi možete da idete po njima i na primjer kliknete about, sad ovdje ako ste primetili dodao se hashtag zato što sam ja tamo stavio da bude samo hashtag, ali naravno ovo mogu da budu vaše druge stranice i možete dodati na primjer about stranicu pa vam ode na shop i tako dalje. Kao što možete vidjeti, kada je sidebar upaljen ovo radi, znači dugme je ovako, kada ga ugasimo, pošto je sada hover, onda isto tako kad slonimo onda se vrati. Znači tako radi ovo. Hoću da vam pokažem kako da napravite ove animacije. Ovo je isto tako uvod u dom manipulacije u JavaScriptu, da možete da vidite. U stvari da vam pokažem jednostavno kako se prave tako neke animacije i stvari. Ovo je onaj prošli video koji sam snimio, ovo snimam bukvalno odmah posle. Kao što možete vidjeti ovdje renderujem video, JavaScript objekti. Tako da ako bude malo slučajno zapucavalo ili nešto, da ne bi trebalo, ali čisto ako bude zapucavalo, ako primetite da negdje zapucava, napišite u komentarima da snimim opet, nije mi problem. Znači ovo je finalni projekat koji hoćemo da napravimo. Kod ovog projekta možete naći na mom GitHub profilu, znači stavit ću link u opis. Možete naći na GitHubu, evo ga sidebar, znači samo se ovo tako zove, ovo su fajlovi. Možete tu da nađete, a mi ćemo da sada napravimo ovo od početka. Samo što ćemo, pošto ovo nije cilj da bude CSS kurs i to, mada malo imamo i toga, kao što možete vidjeti ovdje. Malo imamo i toga, ali nema veze, ja ću sve to ponovo da ukucam, tako da ako vas ne zanima CSS, možete da premotate video da nađete jednostavno gdje sam završio sa CSS-om i gdje sam počeo da radim JavaScript. Tako da. Uglavnom, napravit ćemo open folder, stavit ćemo ovdje, na primjer, sidebar 2. Ok. Otvorit ćemo ovaj folder, znači sad imamo čist, samo što ćemo... Dobro, morat ću da otvorim samo da bih znao kakvu sam strukturu vamo napravio, da bi mi se slagalo sad da kažem ovo što je na GitHubu. Znači ja ću ovo da stavim sebi sa strane, ovaj kod završen koji sam napravio bukvalno pre 15 minuta. Tako da, znate, uglavnom, kucat ćemo se od početka. Evo ovako, znači prvo što nam treba, naravno, kao i svaka stranica, treba nam index.html file. Ovaj prvi dio će da bude čisto, znači, HTML, CSS, da stilizujemo, poslije ćemo da dodamo te animacije, da kažem. Znači ovako, prvo napravimo HTML, stavimo da se zove sidebar. Odemo na body, sada, znači, imamo ovako, u body imamo jedan aside. To nam je taj naš sidebar, u njemu imamo listu linkova, znači li. Sad ako imate emet, ako imate emet možete da uradite ovo. Mislim, sad ću baš da vam pokažem od nula. Znači kažete ovako, aside, stavite ovaj znak. Znači unutar aside-a nalazi se UL koji ima li puta 4. I svaki li u sebi ima a. I stisnete tab i dobijete ovo. Znači, aside koji u sebi ima ul, ul u sebi ima li iteme puta 4 i svaki taj li item u sebi ima a tag. I stisnete tab i dobijete ovo. I sad samo upišete vrijednosti. To vam omogućava emet. Emet možete da skinete, to vam je ekstenzija. Ukucate emet, mmet. Ja imam ovaj Mithril emet, što možete vidjeti ako odete ovdje, znači ima brda downloadova, ovdje vam je sada
pokazano kako to sve funkcioniše, uglavnom to nije ni toliko ni bitno, znači ako imate to možete da uradite, a možete i da ukucate od nule. Ovdje ćemo da napišemo kao što imamo u primjeru, znači imamo home, about, shop i kontakt. Dobro, ovdje sada, znači ovo je naš sidebar, sad nam treba, pošto taj sidebar će da bude fiksiran na levu stranu, ovdje moramo da stavimo neki main, to jest neki div koji će da, znači, sadrži navigaciju i main. Znači stavit ćemo div koji ima navigaciju, navigaciji ćemo da imamo dugme, dugme će da ima, znači, hamburger, a prvo ćemo da stavimo click me, znači imat će tu ikonicu, kažem. I pored navigacije imamo main koji ima h1, kako napraviti sidebar. I još jedna opcija je meta je ukucate lorem 100 reči, na primjer hoćete stisnete tab i dobijete 100 reči, samo ovo vam je super fora, view word wrap, znači da vam wrapuje reči, znači da ne idu tako u liniji, nego da se smanjuje koliki je prozor. Sad ja ako smanjim još prozor, vidite kako sve staje u prozor, da kažem. Dobro, samo što ćemo dodamo, ovdje uzet ćemo sidebar 2, index.html, evo ga, to je ova naša stranica. Ok, znači sad ako pogledamo našu stranicu imamo UL-ove, imamo dugme, imamo naš H1 i naš paragraf. Što se tiče HTML-a, to je to. Znači to je završeno. Sad treba da to povežemo sa CSS-om. To jest, da, sa CSS-om, ali mi ćemo da koristimo SCSS. Znači napravit ćemo jedan folder SCSS. U njemu ćemo da napravimo file, nazvat ćemo ga styles.scss. Styles.scss, dobro. Stavit ćemo, na primjer, da stavimo margin 0. Samo da vidim šta je ovo. Margin 0, padding 0. I stavit ćemo box sizing, border box. Na sve linkove ćemo da kažemo da je color inherit. Inherit color znači da kao preuzimaju boju od parent elementa, znači od roditelja. Znači da ako smo stavili roditelju da je boja plava, bit će plava. Ova po default je crna, tako da će boja biti crna. I stavit ćemo text decoration none. Evo ga. Sada otvorit ćemo terminal. Ako ne znate kako da instalirate SAS, možete to pogledati, ima mnogo tutoriala na YouTube, uglavnom treba vam samo SAS CLI. Znači imate SAS i SCSS, nisam siguran. Ajde stavit ćemo SAS Watch, mi da jeste SAS Watch SCSS, znači hoćemo taj folder u CSS. Stisnemo Enter, on sada gleda taj folder, prati ga i evo dobili smo CSS folder koji ima istu strukturu kao ovaj naš. Dobro, ako pogledamo, znači ovdje imamo ovo i sad treba da povežemo samo taj, znači stavit ćemo link, tag, CSS, style.css i sada ako refreshujemo, evo ga, znači margine i paddinzi su nestali. Sada, šta nama treba? Znači prvo što moramo, ajde prvo ćemo da napravimo navigaciju, znači ovako. Ja imam svoj link ka fontosu, onom sajtu za ove dugmiće, tako da ja ću njega da ubacim ovdje. To možete da dobijete na svom profilu na fontosu. Mogu da vam pokažem kako sam to dobio, znači idemo font awesome, samo ovo sam ušao negdje, dobro, nije bitno. Font awesome, kada se ulogujete, odete na vaš profil, kits, open i ovo bukvalno kopirate. Dobro, mi hoćemo da ubacimo ikonicu, znači otićemo na ikonicu, ukucat ćemo bars ili možete ukucati hamburger, to se tako zove, jednostavno to su ono kao hamburger su ovi kao barovi. To nam treba, ili bars ukucate ako znate tačno šta nam treba, bars, kopirate ovo, kopiramo HTML, odemo u HTML, pardon, ovdje i umjesto click me stavimo hamburger. Sad ako dođemo ovdje, sačuvamo, evo ga, hamburger. Sad napravit ćemo prvo
navigaciju. Napravit ćemo prvo navigaciju. Ovako. Znači, šta nam treba? Stavit ćemo jedan nav tag, stavit ćemo UL, stavit ćemo mu da ima list style none. To navigaciju ćemo stavimo background color 1C, 1C, 1C. Dobro, stavit ćemo mu padding od 1M. Padding od 1M. To nam treba, samo ću da kopiramo ovamo, u stvari nećemo kopirati, plaćamo kako nešto. Stavit ćemo box shadow, 2 piksela da se pomeri desno, 3 piksela dole, 18 piksela da bude blur i minus 5 piksela, to je da ga kao smanji. I stavit ćemo RGBA, samo ukucate ovo, staviti crnu boju i 100% opacity. Tako da sada ako dođete ovdje, ako kopirate, evo ga. Znači to je naša navigacija. Vratimo se ovdje, znači to je navigacija UL. Sad moramo prvo da bi ovo nama dobro izgledalo, stavit ćemo na main, stavit ćemo max width, znači maksimalna širina 1100 piksela i stavit ćemo margin 0 auto. Sad vidimo samo šta će to se desiti i možemo stavimo neku marginu top u stvari dok smo već ovdje. Stavit ćemo margin top od 100 piksela na primjer. Tako, margin u stvari moramo stavimo ovdje ovako. Ili možemo stavimo margin 100 piksela, auto 0. Može i tako. Dođemo ovdje, refreshujemo. Evo ga, znači main smo centrirali. Ako pogledamo šta se desilo, znači imamo na body, imamo naša site, imamo div, u ovom divu imamo navigaciju, imamo main koji ima maksimalnu širinu ovu. Ako isključimo, maksimalna širina je 100%, ali mi smo je smanjili. Dobro. Sada, znači ovo smo napravili, možemo da ovo dugme malo stilizujemo. Znači nav, UL, pardon, u navu nemamo UL, u navu imamo samo button. To se pogrešio, u navu imamo samo button. Stavit ćemo ovako, da znači imamo background transparentno. Stavit ćemo da imamo padding od, na primjer, 0.5 m-ova. Dobro, stavit ćemo da nam bude font size od pa 1.33 m, na primjer. Da vidimo kako to izgleda. Treba nam bela boja i border 0, još stavit ćemo border 0. Malo ćemo povećamo, stavit ćemo 1.5 i stavit ćemo da je boja FFF, znači bela FFF. Dobro. Dođemo ovdje, refreshujemo, evo ga, naše dugme. Treba nam, kao što vidite, treba nam kursor pointer, znači to nam treba. Kursor pointer, dobro. Ok, evo ga sad ovako izgleda i stavit ćemo da ima hover efekat, znači stavit ćemo end, dvije tačke, hover. Hover efekat, sad ću samo da kopiram ovu boju koju sam koristio, da ne bi morao opet da je pravi, da bi bila ista. Znači to je ova boja, background color. Znači kada se pređe mišem, background color treba da znači postane RGBA, ova boja alfa 0.3, znači da bude prozirno 0.3. Mogli ste samo ovako da ukucati. Ovako, to isto radi. To ćemo da radimo ovdje da bi malo pojednostavili. Evo. Znači, ok, to nam treba na hover i treba nam neka tranzicija, transition, stavit ćemo all, možete da ukucate ovdje background color, znači da ukucate bukvalno ovo ovdje što piše, znači možete to, znači napišete ovako, a možete i da ukucate samo all, to je na sve, 0.3 sekunde. Dobro, i sad ako provjerimo ovdje, refreshujemo, evo ga, ok, treba nam border radius. Ako hoćete da napravite da vam border radius bude skroz za krug, možete da stavite 100% ako je kvadratno, a ako nije možete stavite brda piksela onako i onda sve će da bude u krugu. Sad samo da vidimo. Nije nam krug, što bi reklo da moramo da fiksiramo širinu i visinu našeg dugmeta. Stavit ćemo width od, ne znam, 40 piksela, height od 40 piksela.
Vratit ćemo se ovdje, vidimo kako to izgleda. Sad nam je izašlo, znači treba nam veće, 50 na primjer. Ok, evo ga. Sad nam ok izgleda dugme, znači kad se pređe na dugme, naravno još ako hoćete da centrirate ovaj hamburger ikonicu, možete da stavite display flags i stavite justify content center i stavite align item center na dugme. I sad to nam je 100% centrirano u dugmetu, evo ga, znači tako je bilo i pre. Znači ok, dugme smo napravili, sad treba da napravimo sidebar. Sidebar, prvo što ćemo da uradimo, navigacija, main, stavit ćemo ovdje aside, stavit ćemo mu na primjer širinu od 200 piksela, stavit ćemo mu border right, na primjer 1 piksel, solid DDD. Dobro, stavit ćemo background color, također ću da kopiram tu boju da ne bi morao opet da je pravim. Ova boja, ovako, dobro, ta boja, to nam treba, stavit ćemo, da, ok, to je to sada, što se tiče ovoga, evo ga, što tako izgleda. Sad morat ćemo da stavimo ovako, position, fixed, f i fixed, šta to uradi? Znači, pogledaj kako stavi. Sad nama, ovo, ok, znači ovo smo uspjeli, ali nam to baš nije najbolje. Stavit ćemo samo čisto ovdje da budemo 100% sigurni, top 0, left 0, ako je to po defaultu, mi ćemo da opet stavimo. Šta je for, ako hoćete da slažete elemente jedan na drugi i da ih tako kao ređate, to se koristi set indeks, znači set osa. Set osa je ova koja je normalna na vaš monitor, da kažem. Znači, ja kažem ovdje, set indeks, pardon, ne inherit, set indeks na primjer 5. A na navigaciju stavim set indeks 10. I sada će navigacija biti preko ovoga. Ok. Set indeks 10. Ali, da bismo namestili set indeks uopšte, sad ćete vidjeti da ovo neće da radi. Znači ne radi. Da bismo namestili uopšte set indeks moramo da stavimo position, relative, ili absolute, ili fixed, ili sticky, ili bukvalno bilo šta, samo da ne bude static. Evo ga. Sad, pošto je naš sidebar je ispod ove navigacije trenutno, moramo da naš UL pomerimo. Ovo je visina 82. Znači, pogledajte ovdje. Ovdje, vidite, ovdje. Tu piše. Visina je 82. Ili dođete ovdje. Znači, imate 16, 132 plus 50, 82. Znači, na našem sajdu, na UL-u, ćemo da stavimo margin top 82 piksela. I evo ga. Znači sad smo spustili bukvalno, znači bilo je ispod navigacije, sad smo spustili da bi nam se vidjelo. Također ćemo da stavimo da nam visina aside-a, znači height, bude 100%. Ok, evo ga. I sad nam tako izgleda, znači ide preko ovoga. Znači vidite. Sad, to kad smo radili, ajde da sad malo stilizujemo ove linkove. Znači, otićemo ovdje i sad ćemo stavimo UL. Mogli smo da stavimo i na side margin top. Znači, stavimo ovako ovdje, isto bi bilo, možda je to čak i pravilnije. Znači, bukvalno ništa nije pravilno, zato što smo tačno pomerili koliko treba. Tako ćemo stavimo. Na UL ćemo da stavimo marginu od 10 piksela sa svih strana, stavit ćemo list item, stavit ćemo da list style none, nisam siguran da sam to stavio, nisam, list style none, stavit ćemo na list item, sad list item treba da ima, znači da ih pomerimo, mislim još desno da kažeš, u stvari treba da ih pomerimo jedan od drugog, znači stavit ćemo marginu 10 piksela 0, da bismo ih pomerili jedan od drugog. U njima imamo A, stavit ćemo da A ima display block. Stavit ćemo mu padding od 10 piksela, na primjer. Stavit ćemo mu, sad,
To nam treba, malo ćemo da povećamo font size na 1.2m, stavit ćemo mu border radius, da ima 100 piksela isto, to nije bitno to, i sad ako pogledamo, evo ga, kako sad izgleda. Sad, ovaj border radius naravno se ne vidi, ali sad ćemo to da rešimo. Stavit ćemo na hover, isto ovo što smo stavili na dugme. Hover i istu tranziciju ćemo da stavimo ovo na A tag. I sad ako pogledamo, refreshujemo, evo ga. Znači, evo, mogli smo da pomerimo još malo od ovoga. Znači, to nam je levo, to nam je ovdje 10 piksela, 10 piksela, 20 piksela, na primjer. Ovako već izgleda lepše. Stavit ćemo samo još ovdje, ćemo da promijenimo font family. Font family, onaj Apple, evo ga, ovaj. Dobro, refresh, evo ga. Znači, to je naš dizajn. To se tako izgleda. Sad dolazimo do animacije. Kako da napravimo ovu animaciju? Na animaciji napravimo tako što, znači, sidebar po defaultu treba da nam je pomeren skroz levo. Znači, ovamo levo, da kažem, van ekrana. Što bi rekli? Znači, kako da ga mi pomerimo van ekrana? Možemo, za to je jako zgodno, transform property. Transform, translate x. Znači, x osa je ova horizontalna, ova x osa. Translate x minus 100%. Znači, minus cijela moja širina. Znači, minus 100%. Da ga pomerimo skroz nazad. Ok. I kada treba da ga vratimo, treba da mu stavimo da mu je translate x 0. I on će da se vrati. Znači, minus 100%. Sad, imamo to. Ajde da počnemo da pravimo animaciju. Znači ovako. Šta treba da uradimo? Treba da na aside-u dodamo klasu koja se zove active. Active i da u njoj stavimo transform translate x 0. Znači da ga vrati na početnu poziciju. Znači 0 je početna pozicija. 100% je desno. Minus 100% je levo. Znači treba da ga vratimo na 0. Ovo, sad, ako na primjer snimimo sad ovo i vidjet ćemo da nam nema našeg sidebara, ako odemo ovdje i stavimo klasu, stavimo active, vidjet ćemo da nam se naš sidebar pojavio. Tako, to nam treba. Također nam na dugmetu treba isto to, znači isto klasa active, a na dugmetu nam treba klasa active da bismo mogli da mu ovu boju ostavimo. Znači ovo će bude isto, samo što ćemo umjesto hover da stavimo kad ima klasu active, treba da mu bude ta boja. Ok, to je jasno. Sad, ovdje također mogli bismo da stavimo neku tranziciju. Ovdje sad ćete da vidite, ja mislim da će da se... Da, u stvari neće, zato što već ima klasu. Uglavnom, znači sad imamo sve što nam je potrebno. Odemo u JavaScript, znači napravimo novi folder, zovemo ga JS. Stavimo main.js. I sad, znači, treba da selektujemo naš aside. Znači, stavimo id sidebar. I na dugme stavimo id toggle sidebar button. Tako. Dođemo ovdje, stavimo const button, ili možete stavite var, nije bitno. Const button jednako document.getElement by id, stavimo ovo, kopiramo dole, stavimo sidebar i sidebar će da nam se isto zove sidebar. Sada, znači nama treba, kada se klikne na dugme možete da stavite ovdje on click, pa da pozovete funkciju, a možete i to lakše da uradite, znači ovako. Dođete ovdje i kažete button add event listener, znači dodaj slušač za događaje, ako tako mogu da prevedem. Znači dodaj slušač za događaje. Kada se desi događaj klik, uradi function ovako, znači uradi neku funkciju console log ćao, ja sam dugme.
I sad ako refreshujemo, odemo u konzolu, kliknemo na dugme. Opa, nešto nismo dobro uradili izgleda. Da. Refresh. Da, znam što nismo dobro uradili, nismo povezali naš JavaScript sa ovim. JavaScript možemo da stavimo script tag u head, možemo u body, stavit ćemo u head. JavaScript main.js. Sad bi trebalo da radi. Ovdje. Imamo error, ok, cannot read properties of null reading add event listener, dobro. Get element by id, toggle sidebar button, const button, nastavit ćemo ovako. Da ga nazovemo, možda je button rezervisana reč, nisam siguran. Ne, koja main.js 4, znači ovo. Ne može da proveri, ok. Da, kada bismo stavili script tag ovdje dole. Sad radi. Gledajte šta se dešava. Znači, HTML se učitava redom. HTML se učitava redom. I on, ako stavimo script tag ovdje, znači ako stavimo script tag ovdje, onda on pokušao da pronađe dugme sa ovim ID-em, ali se dugme još nije pojavilo. Znači dugme još ne postoji. Još se nije desio ovaj ovdje kod. I zato nam on kaže da je dugme null. Međutim, ako stavimo script tag posle body-a, znači posle body taga, naše dugme će da postoji i on će moći da ga pronađe, kao što smo vidjeli. Znači, script tag ako stavimo gore, znači, ako stavimo ovdje dugme i sidebar još ne postoje. Znači, ne postoje još jer se kod izvršava redom. Znači, ne postoje dugme i sidebar. Međutim, ako stavimo posle svega, onda postoje. Ok. Sad radi. Znači, imamo časno dugme. Šta treba da uradimo? Treba da kažemo ovako, sidebar, tačka, class list. Znači, tako, class list je, znači, lista klasa. Tačka, class list, imate tačka add, tačka, vidite šta se imate, remove, replace, bla, bla, bla. Uglavnom, nama treba toggle. Toggle šta radi? Ako postoji klasa, ono će da je skloni. Ako ne postoji, dodat će je. Znači, toggle, klasa active. I također isto na dugme. Znači, toggle sidebar button. I pogledamo, refreshujemo. Pardon, samo moramo da odemo, da izbrišemo iz HTML-a klasu. Znači, da smo dodali active s, slučajno. Uglavnom, treba da izbrišemo klase. Ovdje, znači ništa nam potrebno na početku treba da bude bez klasa. I evo ga. Ako dođemo, pređemo dugme, pređemo ovdje, vidimo CSS animaciju na background, kliknemo, sidebar se pojavi, kliknemo opet, sidebar nestane. Kliknemo, sidebar se pojavi, sidebar nestane. Ako odemo i pogledamo elemente, znači ovako, evo, šta se desi? Znači posmatrajte ovdje i ovdje. Kad se klikne na dugme, znači doda se klasa active. Klasa active, šta radi? Transform translate x 0, a ovdje klasa active dodaje background color. I kao što možemo vidimo, imamo background color i ovo nam se vratilo na početnu poziciju. Kada opet kliknemo, nestane klasa i onda više toga nema. Znači, kad kliknemo, doda se klasa active, u kojoj smo namestili stilove kakvi treba da budu da kada je aktivan naš sidebar. Međutim, kada isključimo, ono se vrati na da kažem početno. Znači mi smo stavili na početku ovdje da nam je pomereno sa ekrana. Znači stavili smo da je pomereno. Međutim, kad je aktivno, treba da se vrati kao da nije pomereno. Razumete? Također i na dugme. Znači dugme, background color je transparentno. Međutim, kada se hoveruje ili
kada se pređe, kada ima klasu active, treba da ima za background ovu boju. Znači, kao što možemo opet da vidimo, kliknemo, desi se, dodaju se klase, zatvori se, nema više klasa. I ovo vam je najprostije, to jest jako prost koncept, znači da mi u stvari samo u JavaScriptu šta radimo? U JavaScriptu dodajemo i skidamo klase, a CSS pravi animaciju. Znači CSS3 koji ima mogućnost da pravi razne animacije, to možete pogledati na YouTube-u, ima dosta dobrih videa, samo ukucate CSS animations, da vidite kakve sve animacije mogu da se naprave i da naučite da ih pravite. Možete da napravite razne animacije, a u JavaScriptu samo dodajete i skidate klase. I kad dodajete i skidate klase, vi u stvari manipulišete sa tim šta će da se desi. Tako da, eto, to je bio tutorial prosto, da prosti ne može biti bukvalno, znači samo kada kliknemo, dodamo klasu, kada opet kliknemo, ugasi se klasa, kliknemo, dodamo, ugasimo, kliknemo, tako dalje. Naravno sad vaš main možete da napravite kako god hoćete, naprimjer možete da imate da vam je navigacija na početku ovde, međutim kad se smanji ekran, da se onda pojavi ovaj sidebar i dugme da se pojavi i sidebar i da onda vam vaša navigacija bude ovdje. Međutim to je neki drugi video, neki drugi snimit ću i to kao nastavak na ovo, ali tu moramo da radimo i sa media queryima i sa svim. Ovo sam čisto zamislio da bude kratak tutorial kako čisto uvod u neke do manipulacije, znači šta možete da uradite i kako da uradite. Tako da, nadam se da vam se svidjelo, prijatno.